ល្ងាចនេះយើងលើកយកប្រធានបទមួយមកសន្ទនាគ្នាហើយខ្ញុំក៏ព្រមានឲ្យហើយថាការស្ដាប់ឬក៏ការបកប្រែណាមួយពីការសន្ទនាឬពីការសន្ទនារបស់យើងឬក៏យល់បែបណាមួយវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងពំនាំជាប់ជាមួយនឹងចំណេះពីព្រោះអីអានេះវាមិនមែនជាយើងមិនអាចយកវាជាកម្មដ្ឋានទេវាគ្រាន់តែជាចំណេះជាព័ត៌មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយតែស្រួលយើងយល់បកប្រែច្រឡំទៀតតែធ្វើឲ្យយើងអាចរាំងស្ទះក្នុងការសិក្សាបន្តរបស់យើងកាលណាយើងជាប់នឹងការបកប្រែជាប់នឹងចំណេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានសនោពរពីគ្នាយើងចឹងយើងលើកវាយកមកធ្វើប្រធានបទថាតើជីវិតយើងនេះជាមនុស្សមកម្នាក់មកលើផែនដីនេះវាពិតជាមានដំណើររួចស្រេចឬក៏យ៉ាងម៉េចទី1មនុស្សយើងនេះហើយបន្ទាប់មកជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់តាំងពីមុនកើតហើយនឹងចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយរហូតដល់កើតចេញមករហូតរស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅវិញហ្នឹងតើវាមានដំណើររួចស្រេចឬមួយក៏វាមានរឿងចៃដន្យបែបណាផ្សេងឬមួយវាមានការសម្រេចចិត្តបែបណាផ្សេងដែលយើងរស់មកចូលក្នុងគ្រួសារណាទៅរៀននៅសាលាណាទៅជួបមិត្តភ័ក្តិអ្នកណាខ្លះទៅធ្វើការទៅរកស៊ីនៅណាជួបគូសកលឬក៏បែកបាក់ព្រាត់ប្រាសគ្នាឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់វិញហ្នឹងដែលមានអាចារ្យមួយចំនួនគេបានពោលថាជីវិតហ្នឹងគឺមានដំណើររួចស្រេចហើយទោះយើងធ្វើអីយើងគិតអីក៏ដោយក៏នៅក្នុងរង្វង់នៃផែនទីដែលគេកំណត់មកនឹងដែរអាចារ្យមួយចំនួនគេគាត់បកប្រែអញ្ចឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយយើងអ្នកសិក្សាហ្នឹងក៏លើកយកចំណេះហ្នឹងមកថាតគ្នានៅក្នុងភាសាសង្គមយើងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮគេនិយាយតាំងពីតូចមករហូតមកដល់ពេលនេះនៅមានអ្នកខ្លះក៏នៅនិយាយដែរគាត់ថាមនុស្សយើងមានវាសនាមករួចស្រេចទេវតាចានិយាយឲ្យអាក្រក់ស្ដាប់តិចគេហៅទេវតាចាកគូតមកហើយអ្នកណាធ្វើអីអ្នកណារស់ស៊ីមានអ្នកណារស់ស៊ីក្រអ្នកណាល្ងងអ្នកណាឆ្លាតអ្នកណាចេះគឺទេវតាចារួចស្រេចអាហ្នឹងគេនិយាយភាសាក្នុងសង្គមប៉ុន្តែភាសានៅក្នុងការសម្ដែងធម៌ខ្លះរបស់គ្រូខ្លះគេលើកមកថាដំណើររួចស្រេចយើងចង់ធ្វើអីធ្វើទៅតែដំណើរវាមានរួចស្រេចចាំមើលខ្ញុំលើកអាហ្នឹងមកមិនចង់សន្ទនាទេអានេះប៉ុន្តែដោយសារគ្នាយើងគាត់ស្នើមកខ្ញុំក៏សម្រេចព្រមធ្វើតាមប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបកស្រាយតាមឆាតទេខ្ញុំយកមកនិយាយនៅក្នុងវីដេអូក្នុងថ្នាក់ចេះវានិយាយបានល្អិតល្អន់ជាងតាមឆាតតាម voice ឥឡូវនេះដែលហៅថាដំណើរគឺយើងអាចនឹងបកប្រែអាចារ្យយល់អាចារ្យមិនដល់អញ្ចឹងបានកន្លែងនេះអាចារ្យមួយចំនួនធំមានការស្ទាក់ស្ទើរនឹងនិយាយរួមទាំងខ្ញុំរួមទាំងអាចារ្យមួយចំនួនគាត់មិនចង់និយាយរឿងនេះទេពីព្រោះកាលណានិយាយនៅក្នុងជ្រុងណាមួយដែលយើងអ្នកស្ដាប់យើងអ្នកសិក្សាហ្នឹងអត់ទាន់អាចប៉ះពិសោធន៍ត្រូវយើងហៅថាពលមិនទាន់ត្រូវ
Chẳng dương cua tại ọt giấy về lò chiền cả là giấy tấu dương ba chia miền cả cặn vô miền cả bỏ prai hơi mình đo ti chùm râu dương bỏ prai mình ai đo ti chùm râu bỏ cha trong chừng all day lực lên tại dương pa thấu bị sọt luôn ai vì na dương bàn pa thấu bị sọt luôn ấy tớp dương ai vô là cha dễ chùm râu na lần chắc là cha bịa chớn ọt trong gì cái lại nâng tì mình mến kế mình đăng tì tại cái gì tao về ai nôm ở dương vô cho lòng canh tại khăn lâu dương gì hay còn mình dây làm ít tại còn là dây ở vô miền chỉ mua lụt than miền chỉ phun mà sạc mùi để bây giờ vô tập bản năng đều hao tha tầm nợ ní cứ về đôi xa dương dây tha đôi xa cầm lặng cam bà ọt miên cầm lặng cam thế cứ dương ọt ai cợt màu chìa mà nước cái đây chìa sạch cái đây dương chìa rốt cái chiết cái đây cứ dương ọt ai cợt màu tì hay là lâu này phê dương slap từ vinh nè bà dương ọt miên cầm lặng cam thế dương ọt ai cợt chỉ vật mùi tiệt tì dương ọt ai từ buốt mà đai cái hào thả chạp chiết từ buốt mà đai thơ mây mùi tiệt tì vấn đề đôi xa cầm lặng cam nâu xó chân dương thầu tục cợt mà đòn tiết cợt mà đòn tiết cợt mà đòn tiết cợt mà đòn tiết đăng và màn đòn tiết đây là hốt đòn ngày nay dương trả đăng bằng dương chụp cợt bởi mình chân thế vọt đạn song sáng cứ việc vơ chùm chẳng đôi xa ấy đôi xa cầm lặng cam năng viên đầu chân dương ọt ai miên chùm rơ luôn chi mà đơn hay ọt ai miên chùm rơ thay dương trong cợt tiếtឬcầm trong cợt tiết dương ọt miên nằm nạch năng tì việc thật nó lơ cầm lặng cam để dương bàn sang dương cùng dây thật bị chiết na dương dây thật chiết nâng ở lâu nâng cho về xuống nghe sẽ đọc bản tay đôi xa chiết nâng dương lợn vui mà xuống rồi chân vì mình thấu miên bì ở tay ta chiết màu bầm chân dương thường mạch cợt nó chiết đi chân vì thấu dây nôm ôi dương dây bị chiết bốn một tiền dây ở clay mà ba tiết bờ sân chỉ lược lên thì cao na dương ẩm nái lấy chật kịch nè toàn là ha kỳ lê bầm non nâu sol tè khuôn tự tế khuôn mình mẹn khuôn sẽ bỏ cái khuôn đâm chỉ mua lượt than dương nữa lược lên ta nè na môi bàn bầm non ca tạ tành anh này thà bọc quân lập hiệp đi ngọp rồi gặp thẹn tuần sau nâu sol tật thiết đâm bao dương vinh để dương hào tha bọc quân nhẹ đằng bọc quân trả đằng nâng lực lên để pe nút bọc quân mà nè nó chụp cả tiệt này vì phua đào pe nâng dương cầm lặng cam dương ruông nó không ăn thì pol này cầm lặng cam tiệt đi chỉ bị xe mà mau pi mau trong khối một nâng dương ạch cho ní và sân về dương thật nó không state đằng nó không mà đây đằng luôn là hốt đào pe dương tầng hầm trong khối món cứ dương chốt nó không có cô lập hiệp dương chốt nó không có đầm nợ cam dương chốt nó không có lặng cam chừng dương ai chạp chiết tàu không buồn mà đai thầm mây mùi tiệt nó không chỉ vật thầm mây tiệt để đôi xa chứ cầm lặng linh thân nó không ruông nó không ăn thì pol này cầm lặng cam chừng dương ai cả tiệt để chỉ vật này cứ thấu chỉ vật trong khối lâu ní tầm nợ dương dây bị tầm nợ dương giấy tha thấu chắc bạn việc cha hết đây là cha ở trong lực mình giấy đời xa dương bỏ ở toàn thấu ba ở toàn thấu nô bị sọt nâng chân dương ai thừa ràng stea ca protipat ca chỉ vật phong thừa ràng stea ca sắc xa xoay hồ ca vật phong miên tầm nợ rằng mạch út tì ho tha dương lực làng mau tha hết ấy bàn dương mà chạp chiết chỉ mối nọ phục mà đài dương không khổ xa nâng nâng tập bồn phật lệ hết ấy bàn về mong chẳng
ហើយបន្ទាប់មកទៀតចាំខ្ញុំទៅនិយាយថយក្រោយវិញបន្ទាប់មកទៀតហេតុអីបានយើងធំឡើងយើងទៅរៀននៅសាលាណាយើងទៅជួបណាឬក៏ឪពុកម្ដាយយើងផ្លាស់ទីលំនៅពីភូមិមួយទៅភូមិមួយឬពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហេតុអីបានអញ្ចឹងឬមួយក៏យើងព្រាត់ប្រាសឪពុកម្ដាយជាមួយឪពុកម្ដាយជាមួយបងប្អូនតាំងពីយើងនៅតូចឬមួយក៏យើងកើតមកបានមួយខែពីរខែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំឪពុកម្ដាយយើងស្លាប់បាត់ទៅយើងទៅនៅជាមួយមីងជាមួយអ៊ុំជាមួយអ្នកជិតខាងអីកម៉ាកព្រីអីអញ្ចឹងធំឡើងទៅរៀននៅណារៀនជាមួយអង្គការណាចូលវិទ្យាល័យចូលមហាវិទ្យាល័យមកធ្វើការនៅណាទៅជួបអ្នកណារៀនជំនាញអីវាមកហូរហែអញ្ចឹងហើយហេតុអីបានអញ្ចឹងហើយវាហាក់បីដូចគេនិយាយមួយយ៉ាងវាហាក់បីដូចជាសមថាវាមានដំណើរស្រាប់មើលចុះមើលឡើងវាហាក់បីដូចជាសមដែរបើមើលមកបែបទៀតមិនសមទេយើងអ្នកសម្រេចចិត្តទៅធ្វើនេះហើយយើងអាចមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តអត់ធ្វើនោះយើងមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តទៅរៀននៅសាលានេះឬក៏សម្រេចចិត្តទៅរើសសាលាផ្សេងមួយទៀតយើងមានសិទ្ធិទៅជួបអ្នកនេះទៅស្រឡាញ់អ្នកនោះឬក៏យើងជួបអ្នកណាយើងមានសិទ្ធិសម្រេចមើលមកបែបទៀតវាហាក់បីដូចជាមិនមែនទេពីព្រោះយើងអាចគិតយើងអាចសម្រេចចិត្តធ្វើឬក៏មិនធ្វើកិច្ចការនោះឃើញអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាសមទាំងសងខាងក្នុងកម្រិតមនុស្សភាពជាមនុស្សជាបុគ្គលភាពមើលទៅវារៀងសមទាំងសងខាងប៉ុន្តែយល់ហេតុផលមើលថាយើងអ្នកសម្រេចចិត្តចង់ធ្វើអីមិនធ្វើអីជ្រើសរើសការងារធ្វើការក្រុមហ៊ុនណាជ្រើសរើសមុខរបរណាជ្រើសរើសជំនាញអីដែលយើងរៀនដើម្បីយកវាមកប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតយើងហាក់បីដូចជាមានអំណាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសអាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងរស់នៅយូរទៅយើងមើលតែទេមើលទៅដូចជាមិនទំនងមើលទៅដូចជាមានស្អីកម្រិតមកមិនបើយើងទៅរើសអាហ្នឹងយើងសួរហេតុអីបានយើងឧទាហរណ៍ថាដូចអ្នកខ្លះហេតុអីបានដល់ពេលហ្នឹងស្រាប់តែបានទៅរៀនជំនាញណាមួយដែលយើងគិតមិនឃើញអ្នកខ្លះក៏បានទៅរៀននៅបរទេសណាមួយហើយទៅបរទេសហ្នឹងស្រាប់តែរុញចុះរុញឡើងទៅដល់គេឲ្យយើងរៀនជំនាញណាមួយទៅអ្នកខ្លះទៅរៀនរ៉ែដែលមិនបានដឹងខ្លួនអ្នកខ្លះទៅរៀនព្រៃឈើខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិទៅរៀននៅរុស្ស៊ីហើយមិនដឹងថាហេតុអីក៏បានជាប់បួកទៅរៀនរុស្ស៊ីអ្នកខ្លះទៅរៀនខាងកប៉ាល់ខាងពីលុតខាងគ្រឿងមេកានិកខាងអីកប៉ាល់អីអញ្ចឹងទៅហើយយើងអត់មានអំណាចនៅក្នុងហ្នឹងទេរុញចុះរុញឡើងវាទៅរបៀបអញ្ចឹងយើងមើលមកបែបវាហាក់បីដូចជាយើងអ្នកសម្រេចចិត្តធ្វើឬក៏មិនធ្វើកិច្ចការណាមួយមើលមកបែបទៀតអត់ទេយើងអត់មានសម្រេចចិត្តទេវាទៅរុញឲ្យទៅច្រកហ្នឹងទៅជួបអ្នកនេះទៅរៀនបែបនេះចេញមកវិញធ្វើការនៅនេះជួបមិត្តភ័ក្តិជួបសង្គមណាហើយក៏ជួបគ្រួសារណាអញ្ចឹងទៅឬក៏បែកបាក់គ្នាហើយជួបគ្រួសារថ្មីឬក៏បែកបាក់ហើយឈប់ជួបអ្នកណាទាំងអស់វាហាក់បីដូចជាមានតម្រុយថាមានដំណើររួចស្រេចដែរឥឡូវនេះដែលហៅថាមានដំណើររួចស្រេចគឺហេតុផលអញ្ចេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងសង្កេតមើលឲ្យល្អិតបន្តិចកន្លែងនេះដែលហៅដែលអ្នកដែលពោលថាវាមានដំណើររួចស្រេចគេយល់ច្បាប់កម្មគេយល់ដំណើរកម្មបើសិនជាយើងប្រតិបត្តិការតាមមនុស្សលោកទូទៅភាគច្រើនរាល់ថ្ងៃនេះគឺមានដំណើររួចស្រេចមែនដោយសារយើងប្រតិបត្តិការខ្វះសតិដឹងអត់មានសតិដឹងគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងប្រតិបត្តិការតាមទិន្នន័យចាស់ពីអតីតកាលអញ្ចឹងយើងអត់អាចមានអំណាចជ្រើសរើសធំជាងកម្លាំងកម្មទេហើយយើងព្រោះយើងមិនដឹងផងហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាយើងប្រតិបត្តិការជីវិតយើងតាមពុំកម្មដែលវាកម្រិតមកយើងអត់ដឹងទេមនុស្សទូទៅអត់ដឹងទេពីព្រោះវាទិន្នន័យដែលយើងដាក់ចូលទៅយើងហៅថាកម្លាំងកម្មហ្នឹងមកបែបទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំនិយមប្រើទិន្នន័យវិញខ្ញុំអត់សូវនិយាយកម្លាំងកម្មទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវនិយាយខ្លះដើម្បីឲ្យយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ព្រោះសង្គមប្រពៃណីផ្សេងទៀតគេនិយាយកម្លាំងកម្មផលឃើញទេតាមច្បាប់កម្មផល
ឬក៏អ្នកខ្លះហៅថាហេតុបច្ច័យតាមហេតុតាមបច្ច័យឥឡូវនេះដោយសារកម្លាំងទិន្នន័យដែលយើងដាក់ចូលនេះវាញ៉ាំងឲ្យយើងមានដំណើរគិតតាមទិន្នន័យនោះអញ្ចឹងយើងអាចគិតក្រៅពីទិន្នន័យដែលដាក់ចូលមកហើយទិន្នន័យនេះរួមទាំងជាតិហ្នឹងហើយតាំងពីជាតិណាមុនបើមានជាតិមុនយើងនិយាយចេះចុះឲ្យងាយស្ដាប់ឲ្យងាយយល់គ្នាកុំឲ្យយើងកាត់យល់ច្រើនពេកអញ្ចឹងបូកដកគុណចែកទិន្នន័យរបស់យើងហ្នឹងរូបគួបផ្សំជាមួយនឹងយន្តការកាយចិត្តយើងមានប្រព័ន្ធម៉ានសខ្មៅខ្ពស់ខ្ទាបទាំងអស់ហ្នឹងវាញ៉ាំងឲ្យយើងមានសមត្ថភាពធ្វើកិច្ចការតាមបែបយន្តការមួយមកអញ្ចឹងក្នុងមួយបែបហ្នឹងយើងអត់អាចរើចេញពីដំណើរហ្នឹងទេវាមានដំណើររួចស្រេចដែលធ្វើឲ្យយើងគិតអីសម្រាប់ចិត្តអីពេលណាប៉ុន្តែក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់យើងដឹងថាស្អីវាហាក់ដូចជាចៃដន្យទៅជួបអានេះចៃដន្យជួបអានោះចៃដន្យតាមពិតវាគ្មានចៃដន្យទេវាមានដំណើរវាដោយសារកម្លាំងកម្មហ្នឹងហើយម្នាក់ទៀតឧទាហរណ៍យើងជួបម្នាក់ទៀតជួបគ្រួសារយើងជួបស្អីទាំងអស់កូនយើងអីម៉ែឪយើងអីហ្នឹងវាមានដំណើរវាដូចគ្នាខ្ញុំប្រើភាសាម្ដងខ្ញុំហៅថាក្លិនវារត់ក្លិនដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងប្រតិបត្តិការតាមដំណើរទិន្នន័យយើងតាមកម្លាំងកម្មនេះអញ្ចឹងវាមានដំណើររួចស្រេចតាំងពីមុនយើងកើតយើងមានជំរើសណាយើងកើតមកយើងមានជំរើសណាឃើញអត់យើងអត់មានជំរើសទេទី2រហូតដល់យើងធំឡើងគេបោះយើងចូលសង្គមយើងបត់បែនត្រឡប់ត្រឡិនរាប់លានដងនៅក្នុងសង្គមជាមួយគេជាមួយឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើយើងមានជំរើសទេនៅក្នុងសង្គមរាល់ថ្ងៃនេះយើងអត់មានទេតែវាហាក់បីដូចជាយើងមានជំរើសចង់ធ្វើអីមិនធ្វើអីប៉ុន្តែយើងអត់មានទេយើងត្រូវរត់តាមចរន្តរបស់គេនៅក្នុងហ្នឹងពីព្រោះយើងអត់មានអំណាចទេពីយើងប្រៀបធៀបជាមួយសង្គមយើងអត់មានអំណាចទេយើងត្រូវរងច្បាប់រងប្រពៃណីរងទំនៀមទម្លាប់ទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងយើងចេះម្នាក់ចេះគិតថាយើងមានអំណាចតែយើងអត់មានអំណាចទេយើងធ្វើតាមហ្នឹងទាំងអស់ព្រោះទៅយើងគ្មានសេរីភាពទៀតដោយសារអីយើងប្រតិបត្តិការតាមកម្លាំងកម្មតាមទិន្នន័យដែលចូលមកយើងគិតឃើញគិតចង់ធ្វើអីតែតាមអាពុំអាប្រូក្រាមហ្នឹងដែលវាឲ្យគិតតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងអត់ដឹងថាយើងជាប់អាប្រូក្រាមហ្នឹងទៀតជាប់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាកើតឡើងជីវិតយើងវាប៉ះនេះប៉ះនោះទៅជួបចោលឬក៏ទៅជួបមនុស្សល្អទៅជួបប៉ូលីសឬក៏ទៅជួបសង្ឃវាមានដំណើររបស់វាប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជាចៃដន្យអញ្ចឹងជីវិតវាធ្វើឲ្យយើងមើលទៅឃើញអញ្ចឹងសរុបមកបើយើងប្រតិបត្តិការតាមទិន្នន័យតាមកម្លាំងកម្មនេះតាមហេតុតាមបច្ច័យនេះគឺយើងអត់មានជំរើសទេយើងប្រតិបត្តិការតាមដំណើររួចស្រេចដែលតាក់តែងមកហើយហ្នឹង1 2តែតើយើងត្រូវរងអញ្ចឹងរហូតឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំញែកបន្តិចបើយើងប្រតិបត្តិការតាមកម្លាំងកម្មបានន័យថាយើងប្រតិបត្តិការតាមអតីតកាលអញ្ចឹងយើងអត់មានដែលជួបអីថ្មីទេនៅក្នុងជីវិតយើងនេះយើងគិតអីយើងធ្វើអីហ្នឹងវិលចុះវិលឡើងដដែលវិលចុះវិលឡើងធ្វើអញ្ចឹងដដែលគិតអញ្ចឹងដដែលព្រោះយើងប្រតិបត្តិការតាមអតីតកាលយោងតាមអតីតកាលទើបយើងប្រតិបត្តិការជីវិតនេះបានបើមិនអញ្ចឹងយើងហៅថាបទពិសោធន៍ឃើញយើងធ្វើអីយើងគិតអីមិនគិតតាមបទពិសោធន៍ជីវិតយើងរយៈកន្លងមកដែលយើងជួបមកអញ្ចឹងយើងប្រតិបត្តិការតាមអតីតកាលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចជួបអីថ្មីបើសិនជាយើងយកគំនិតពីអតីតកាលមកយកមកធ្វើបច្ចុប្បន្នខុសត្រូវយើងបូកដកគុណចែកអាចាស់មកបូកដកគុណចែកជាមួយនឹងកែតម្រូវអានេះខ្លះធ្វើកិច្ចការបន្ទាប់ទៀតហើយធ្វើកិច្ចការបន្ទាប់ទៀតយើងលឿនពីអាហ្នឹងលឿនពីសង្គមខ្លះកែប្រែបូកដកគុណចែកខ្លះធ្វើកិច្ចការស្អែកឡើងធ្វើបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងយើងប្រតិបត្តិការតាមអតីតកាល
hẹp cái lại nâng hay đầy dương của bạn sắc xa hướng bạch bọn lập hiệp đôi xa dương chỉ vật dương ọt đai nâu ở tây tạ cao hay ọt đai nâu ở ná cột tỉ mà đo khmiên miên nè na mũi đai nâu ở tây tạ cao thì khmiên miên nè na mũi đai chụp ở ná cột tỉ phần tai việt tâu chỉ dương của bạn đập bê từ sắc xa mà thị sắc xa thố cái ao dương vươn mà bạch bọn tạ cao việt tâu chỉ dương nó của bạn của thu của thế thưa cam mà than thưa cho ngọt cho hùa tâu thưa vị pasana phong thưa ấy phong nâu tầm mình mau bạch bọn bàn tâu ở tây ta cao tâu ở ná cột là hột vì vô chất việc kết tham miên pê về lý miên ở tây ta cao cái bị hiện dương tha ở miên ở ná cột miên tây ta cao miên bạch bọn miên ở ná cột cái bị hiện dương chứng đo pê mà đo vây ní sam sai ha học sập chật sập chứ nắm viết xong chứng dân chưa chứng là dân chất để pro bát ca chẳng đo pê là miên ca chư chạp vì phối tập pro bát ca tham miên pê về lý cứ miên ca chư chạp này chư chạp ở tây ta cao phi phối hướng ở ná cột dân thấu cao thưa cam mà than mà thị đầm bay oi chất nó mau bạch bọn là phiệp đầm bay hối ca chư chạp vì phối miên tại nâu khả năng đi bạch bọn là phiệp tế để ọt rong tên là này ở tây ta cao ọt rong ca samay ở ná cột dân bạn ọt chư chạp vì phối ca chư chạp việc cả là làm phâu chất hay bây giờ nước tao ở tây ta cao dương phi dương chư chạp dương nước tao ở ná cột dương phi phối tè xà chắc chư chạp chẳng thấu thơ cam mà than ôi máu bạch bọn là phiệp dương cờ lệch mơ ta dương chọt là ngôn người hót dương chua để hót chỉ vứt dương ọt đai nâu ở tây ta cao ọt đai nâu ở ná có tây phần tây tấu chứ bà bạ để bạt cam mà than ôi mà nâu bạch bọn là phiệp đai dương nâu bạch bọn là phiệp ôi xẻ dương tâu ở tây ta cao ơi khi mơ tâu chẳng mạch tâu ở ná cốt ơi khi mơ tâu chẳng mạch tâu bàn đấy tàu ở tây ta cao bàn ấy tàu ở ná cột bàn ấy tiền luôn tiền chất cứ nào đi là hội phần ta đây xa chất chưa tham miên pê về lý chấn và bạn nâu chia ròm chân thầu ca thước bạn để bạn cam mà than mà thị rư co yoga đầm bay ở màu bạch bọn là việc viết tâu chỉnh chân với nhà hướng để bất dương đâu xém viết tâu chỉ dương của bạn màu mình khởi chứ lâu nè cả na dương nức cận chăng dương miên chụp rơ đòi xa dương ban protibadka tam smart ở đây đăng luôn tam sở tệ đăng miên tại vị thi nâng mùi tệ đài dương đó luôn trên phốt pi tầm nà cam bà mình chân thấy dương rong tầm nà cam dương ở miên chụp rơ đập bay ở miên sở phiếp to tại dương protibadka tam sở tệ đăng tam smart ở đây đăng luôn té mẹ đăng luôn tam ca kịch ca vô lấy thầu đăng mau chi à róm lâu nó dương nâu pa chỉ bao là biết thầu nâu chi à róm lợt lên thì dương pa thầu sở tệ đăng pa thầu pa chỉ bao là biết chi à róm ba mình chân tế dương pro bát ca nó không chật kịch đều niên ở tây từ cao nên pa chỉ bao miền là nã cột của dương trai cao chân chỉ bay nó không ca sắc xa ốp rùm bỏ dương đều ca bớt ọt miền thì nó không trừ đây nó không cầm nứt miền thì phối dương khơi proteka dương khơi salmon dương khơi nhà lẩu ni hay dương kết thay vì miền sai phối dương để lụa dục thằng ngày dương tàu hay là lẩu dương cảm ơn dương không mê nhà lẩu ni dương cha thì tiết dương ngọt tàu ấy dương tàu chẳng dương mơ tàu hạ bay đôi chỉ miền tây ta ca chia cầm nứt miền chia trừ đây miền và ta ca bớt nè na đan chua với ọt miền nè na ban chụp ở tây ta ca thì cao dương chụp ở tây họ ta dương chụp ở khné bậc mình cao dương chụp nó không pê ba chỉ bón nàyแต่เราviệc phốt mới dương họp tha bậc mình thấy nhé pê nắng ánh cao pê về lia về trình màu tam là biệt chắc ta là biệt cầm đất chắc phần đây chia róm chia sa đai chia bị sao chia sa đai dương ở đai chụp nó pê na khéo ta bị chụp nó pê đi thế để dương họp ta chụp bậc mình nó có dương chụp cao chụp bậc mình nó mình chụp ở lâu này bởi dương ở chụp ở lâu này dương thưa mày chụp này cả họ tập về dương nát kia thay dương chụp sai đó tập về sai chụp thế vì mình chụp về sai này vì chụp về lâu này đã nè khởi nhé lâu này cả na dương protibadka tam sở tệ đắng
តែសតិដឹងជាអារម្មណ៍យើងហៅថាដោយការបានដឹងជាអារម្មណ៍បាននេះអារម្មណ៍យើងនៅបច្ចុប្បន្នភាពនេះអញ្ចឹងយើងមានជំរើសយើងអាចមើលទៅអតីតកាលយើងសើចលេងយើងអាចមើលទៅអតីតកាលឈឺចាប់ហើយយើងក៏អាចមើលទៅអតីតកាលថាចាំអញធ្វើស្អីខុសខ្លះហើយឥឡូវអញឈប់ធ្វើអញ្ចឹងឃើញយើងមានជំរើសកាលណាយើងប្រតិបត្តិការតាមស្មារតីដឹងខ្លួនតាមសតិដឹងយើងចាប់ផ្ដើមមានជំរើសព្រោះពេលនេះយើងដកខ្លួនផុតចេញពីដំណើរកម្មចេញពីហេតុបច្ច័យនឹងទៀតនៅក្នុងភាពដឹងខ្លួនជាបច្ចុប្បន្នអត់មានដែននៃដំណើរកម្មទេអត់មានចិត្តគិតនៅក្នុងនោះទេបើមានចិត្តគិតវារត់ទៅតោងទិន្នន័យចាស់អាទិន្នន័យចាស់ហ្នឹងហៅថាកម្លាំងកម្មអញ្ចឹងនៅក្នុងការដឹងខ្លួនជាអារម្មណ៍នេះអញ្ចឹងយើងបានរួចពីទិន្នន័យហ្នឹងយើងនិយាយថាភាសាមួយទៀតយើងនិយាយថាចេញផុតពីអញចេញពីអញចេញផុតពីបុគ្គលភាពអញ្ចឹងយើងអត់រងច្បាប់កម្មទៀតទេយើងអត់រងទិន្នន័យចាស់ព្រោះយើងអត់នៅក្នុងមនុស្សអត់នៅក្នុងបុគ្គលភាពទេនៅក្នុងស្មារតីដឹងខ្លួនវានៅក្នុងដូចលំហចេះមានតែការដឹងតែអត់មានដឹងជាខុសជាត្រូវជាល្អជាអាក្រក់ទេដឹងត្រឹមតែដឹងឃើញទេកាលណាមានការដឹងត្រឹមតែដឹងហ្នឹងបើសិនជាមុនយើងស្លាប់1ម៉ោង2ម៉ោងយើងក្នុងស្ថិតនៅក្នុងភាពដឹងត្រឹមតែដឹងគឺយើងអត់អាចទៅកើតមកជាទៀតទេព្រោះអត់ស្ថិតនៅក្នុងកម្លាំងកម្មផងអត់មានចលនាអីដែលតោងឲ្យយើងទៅបង្កើតទម្រង់អីថ្មីទៀតទេកន្លែងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងចឹងអានេះខ្ញុំបកស្រាយតែប៉ុណ្្នឹងទេបើចង់ជជែកគ្នាលម្អិតទៅយើងជជែកគ្នាទៀតហើយអានេះកុំយកវាធ្វើជាកម្មដ្ឋានពីព្រោះតែអញ្ចឹងទេយើងជឿច្រើនពេកទៅជាចំណេះច្រើនពេកពិបាកសិក្សាវិញព្រោះវិធីណាមួយប៉ះត្រូវវិលត្រូវយកអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នភាពជាអារម្មណ៍វិញកុំចង់ដឹងអាចំណេះអីចឹងច្រើនពេកព្រោះយើងខ្លួនយើងនឹងពលអត់តន់ត្រូវទេសម្រាប់ពេលនេះជាងយើងចង់ដឹងច្រើនពេកមិនមានប្រយោជន៍មិនចម្រើនដល់យើងទេ